teh dua. Nakalna minta ampun. Mantap. Wah ya kakek. Bagatin aja cucuku. Siapa suruh ngelamun? Ada apa cucuku? Minta uang 10.000 buat jajan. Kakek belum punya duit. Ah, kakek emang nggak punya uang mulu. Kapan punya uangnya? Besok aja ya cuy ya. Kakeknya lagi nggak punya duit. Nanti nyari dulu uangnya. Dasar kakek pelit. Pengen kencing dulu ah. Gua kerjain dasar kakek pelit. Duh, enak kalau udah dikencingin mah nih. Kopi teh jadi asin. Rasain lo kakek pelit. Awas lo, dasar cucu nakal lo. Kek, beliin HP dong. Saya malu sama teman-teman. Pokoknya harus beli HP titik. Beli HP. Kalau kita nggak dibeliin, Kita mau kabur. Aduh, jangan begitu dong. Uang dari mana kakek? Nanti aja ya kalau udah punya duit. Buat makan aja udah bersyukur. Alhamdulillah. Dasar kakek pelit. Aduh, mulus ya. Aduh, mulus ya. Aduh, mulus. Mulus. Aduh, mulus ya. Aduh, mulus. Wah.
Ha, rasain lah. Sian euy ai kunti. Aduh, lupa taina belum dibanjur. Hah, biarin dah.